Boom. Wabarakatuh. Watukufu naomba Mwenyezi Mungu ikimjua wanono mshilo wanono ranyireze fami ho hanza rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarnike taufiki, yarnike mwiso mwema, yarjali heri na baraka armaze fami zahatu ho hanza rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yajali hana mwanadamu ulomade ya mbeunono na mvuu na suiha, yajali haini ulona haja mkubalizi haja zahahe haukaya dua timpaka mru ustadhi hau mru ya kazakemba hau mru ikao yewa dini ngia towedua ya mba itosuhi bahata mwanadamu bahi amini Mungu yojua utoadu wa Mwenyezi Mungu ajala isuhi wanaswa tukao Mwenyezi kwa tina wana Mwenyezi Mungu ya wabe wanaume ikao watulo la wajali wanruwashiwa heri na baraka. Wa alaikum islam Muhammad mana mtukufu. Mwenyezi Mungu arijali heri na baraka na unono na suha na heri uhanza rabbal alamin. Ya hifadhi ze familles zahatu. Bonjour Famadi, bonjour à vous tous, bonjour Simba Kaisaria. Na mpartage message au kaze message za leo yenzima yohamba yangala. Yangala wakati kao inu message lo très important, message lo muhimu ya ho wanadamu wajihanti watokili waelewa ye rezo sosio inu. Mwenyezi Mungu narjande joka na heri ya rijani le baraka. Na mvu na suya almaze famiza hatu ya rihifadhi ya rijani ya mfaume ujo uka waheri ujo uka na mahaba ni maranya ya rijali ye wanrika wajonja imani wartole Ahmad Abdallah Muhammad Sambi yangare famia hahe nuanduza he au kanga joya ukaya ezihunrao Sambi kabati ajojiwa zuhunre wa hahe yode manazaba kama udukazi hunru fulani mruna tambe ukaya yoro hombi kama udu zihunru mgazija mruna tambe wa upeu kama udu zihunru yendu zaho mruna tambe wa upeu haukaya zihunru Sambi jusqu'à maintenant zinrongo ikao kabata jo suhete zimhunre. Wa alaikum salamu mzohangu mze militera president heda ula hak. Mwenyezi Mungu yarjain le heri na baraka yarihufirlie yabe amani harmaze fami yajale haini mwanadamu ikao yafungwa pour rien yafungula rudojo ukaya uredanai tsinjema. Watukufu wa jamalifu alaikum salamu marimaji watukufu mridungao na mpartage message nimlo Facebook, mpartage ye message nimlo TikTok, mtapote aukaya garjohamba ngasibane depuis longtemps, nana singarambao kabati ulishangazo. Rema karibu shwalor maze komanteri. Rema karibu shwaro na ufasafasi. Ikango jojo mru ikao nguhudeyo ngena adresi fantomu nguhudeyo yo huona nziani hao ay madame Turam subhanallah parce que ngiwa harmaze ze commentaire gwajo fedhehi wadeye banda wajikashe monziani wadole ngura dambe madame Turam. Faut vous montrer de dire que midina kauhudeya yode joka jema homru jimontra ukaya midina kauhudeya mide ko huma kerespe wodo wakati mjoko la ukaya vanu homru kantivani arongo mru katsurongo comme ça parce que mrunga harmaze écran mrungu rongo nana zami hononi mrungena nana zitredo mrungu jofanya nana usubuti ngasinuo au ka kartsomi ani kartsomi santlini no masafari ni hora tsatsaya shangasi homjini capitale 3e et 5e île de Comores Marseille. Mwenyezi Mungu anike heri na baraka inshallah. Wa alaikum salam Malik. Wa alaikum salam Amina Ahmada. Wa alaikum salam ma petite Soso. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema na mwiso mwema ho hanza rabbal alamin ya rijali heri na baraka maze famiza hatu. Na mtapote paske ngabo wasinyaleo na mtapote na mpartage na meteze kero kanga wasinyaleo. Wa alaikum salam kikima weni watukufu usiku leo usiku ikao gamina rongozinji za ufanya ngi obligé l'un directeur maze message remwambia nize sujet cardo lonizo yo ujoka konta ya baki yo ujoka konta ya trace soif. C'est très facile. Chaque jour on mwanadamu merci beaucoup kikima weni
Utso konta, utso d'accord, nizonamba o. Ngwishendo hadungu video ya 1 heure d'état, 2 heures d'état ya turam. Hakansi hata haitimizi, subhanallah. Tu m'aimes pas, tu me détestes, pourquoi tu restes là à me suivre? Wa alaykoum salam Ahmad, c'est vraiment Komorim Zero. Wa alaykoum salam Swalihi Sarna. Tu m'aimes pas, tu me supportes pas, t'es pas d'accord avec moi. Pourquoi tu prends ton temps à me regarder, à me suivre? Tia Latif, Nkomorim Anada Mwapeo. Zenile. Ah, tu dis que j'allais couper mes cheveux? Zindezilo, wenji wako uko za zenile zangu badango una mavale. Na mkena za mitine mwambia ni mkane mavale. Ya huwo mna clash wa utseha. Mitine mwambia ni mkane mavale, s'il vous plaît. Nyile ye très important, ye muhimu. Watu kufunga jarma ze messages za hatu. Partagez s'il vous plaît le Facebook. Au kaya tsumambia ni nyimnangali yao. Ganyi wenji ya wuga mwenenze commentaire. La plupart ya hema ami wahangu. Ntsulongoze makaliboshi. Yo utsujo partage ganjom bloke ni mto harmema ami wahangu. Ntsufubo makaliboshi de ma ami. Wandungao, wansuiveo, walio ma ami wahangu Facebook. Heni utsujo partage mitson bloke. C'est la vérité. Ya vraiment ulukam luka jao na turam. Na tse de turamani blokam jom bloke. Parce que si t'es pas d'accord avec moi, c'est pas forcément que tu restes de me regarder. Watuko fuga ma ze messages za hatu. Nyezi Mungu na nike Khatima Njema, yani nike Musomema. Oui, Soso, c'est pas forcé. Je sais. Mais je force les gens. Chale ma ami. Nyezi Mungu na nike Khatima Njema. Sujet mbilizilo très important. Wa alaikum salam marimsa. Sujet yamando. Mbaba. Yakadene mrumshaha. Walala. Yemrumshe yasiwa. Yasiwa yalala hawazi. Yahutia leso. Hunuka. Wendo uniparo. C'est quoi le problème des gens qui m'appellent là? Laisse-moi tranquille. Yembada halala de nemrumsha. Comme d'habitude. Ikao mido ambio wana sohango. Même ton mari. Si tu dors avec. Emruma hongene téléphone. Utisi uhera hemrume jaka haranse téléphone. Hauye kangolalo wa alaikum salam manaim wa alaikum salam manaim. Utilale hawazi huransi le kalboshilam ruma wa alo sur ce téléphone. Parce que la plupart ya wanaume wa ujua ufilme wa rasha hao wasiuha maudu kongwa manao wadu wafanya clash. Ibwana weka ja filme mrumshe. Nangyo hama ham filme. Wa alaikum salam manajia masar. Ce qui est pire, c'est quoi? Halala da enemrumshahe, emrumshaha siuha, halala na saluva, hahutia saluva, charununge hawazi, c'est normal. Tu dors avec ton mari, c'est pas obligé ou la lenanguo. Haukamrumenge na besoin ne ziungo, ne affection emrumshahe. Olabana hababa isiwa ni pirati, hapara ni pirati, wa alaikum salam Zainaba. Au téléphone appel vidéo, accepte appel vidéo, là il est piratio, là n'avale mrumshahe, nguhe yorma appel vidéo hasiwa. Et mrumshahe, ngehawazi nguhe yorma appel vidéo. Na la pirati ya mpara ya mbaibu, wafanye wende Burundi, waenda Burundi au téléphone, ya tsupanse mrumshahe, comme que mrumshahe ngewala hasiwa. Mapesa ya mtsango yende, garjo wonesa ezajir. Signangu, va travailler. C'est qui cette femme? Il a mon cœur. C'est toi qui me dis que j'allais travailler et à la tuer. Tu vois? Galamzade Amadou, je sais pas, elle s'appelle comment. Ilan, je sais pas qui va travailler. Comme si c'est moi qui te donne à manger. Comme si c'est moi qui te fais ta course. Ou je suis intéressé par toi. Et là, tu me dis que j'allais travailler. Dis à ton mari d'aller travailler, de te donner à manger et à la tuer. Dis à ton mari d'aller travailler, de te donner à manger. Dis à tes parents d'aller travailler. N'importe quoi. Tu es une femme de TikTok où tu penses que tu t'es pas sur TikTok 24 sur 24. Va au diable. N'importe quoi. Il y a des femmes sorcières, il y a la tue.
Ngabwana washi ma sorcière. Elle est sur TikTok, elle traîne sur TikTok, ils viennent de m'engueuler, de dire que j'allais travailler, comme si c'est elle qui me donne à manger. Regarde Ilan, je ne sais pas Ilan qui. Comme si ton visage m'intéresse, ou toi tu m'intéresses. Moi, j'aime pas parler du mal à une femme. Mais t'as venu de regarder mon direct et tu dis que j'allais travailler, comme si c'est toi qui paye mon loyer, ou c'est toi qui me donne à manger, ou je suis intéressé par toi. Ya Latif. Nyezi munanike khatima njema. Tu ramènes des messages à tout. Désolé, ma sœur, si je te vexe, c'est ce que je dis. Mais sache bien que je ne suis pas intéressé par toi. Et je n'ai jamais été intéressé par toi. Watukufu gardons ces messages à tout. Parce que vanunga wanawashi, uhanza wajire marque, comme quoi, ni vumbu oboturam, comme si je suis intéressé par des femmes bizarres. Comme Djadjo Parojou na woni manzao en live, wala mumone TikTok, wala mumone armarezo, parce que yo di respecte. N'importe quoi. Watukufu gardons ces messages à tout. Woyimba baikao, hazinga manyam rumshahae, haparo ha appel vidéo, ni pirate, mwanamme, ya jirinda mwanamshe, ya mpara appel vidéo, ya mbebele la bokodoroju, ya kaudo komeo Burundi, comme quoi, gufanyo amurde na mwanamshe ulo loin, na wale mrumshahe nguheyo arme vidéo. Ola pirate, hasiyabo, banda hakawa enregistre, habeshe ye mbebele vidéo. Subhanallah. Garjo hujarongozwa na shohatu walojifahamisha. Garjo hujarongozwa na shohatu wafahamu wanraume ikao walihitima. Yemzade wa ibada haone video yemrumahi abeshewa. Mapesa yamtsango plus de 6 000 € yen de juma utsoveshe pirati ola. Garjo hujarme message. Deuxième message. Mwanam shohatu ikao halolo ni mwanamme ikao mwanamme wei hafanya ndola za timizi nrarone. Oui mon frère DJ Sai. E bwana we hafanya ndola za timizi nne kajaparo hunra mwanamba vaha. Haja halole mwanam shohatu wafanya 5 ans, haundu kirtasi, osumu mwanamshe woi, hapax, ye mwanamshe katsuzaya, habie mrumaha wedo wa konsulte, wafanya namna wajue, problem se kwa, ye mrumeha refuze haharaya, walaikum salam Karo Remi, ika oblige, ye mwanamshe nde ajitunde, e ma doktor wambie mwanamshe kaya kutsina problem. Habie mrumaha hende ya tunde ya konsulte doktor, walaikum salam Haikal Ismail, ola mrume haharaya. Ija umani mrume harohoda honi bada hundo sejour. Ola mwanamshi devana kaujajia joka ya wale mrume hahe. Kajaparo za yambabahan. Subhanallah. Hamabie mrume hahe ya mfungwe haharaya. Ye mrume harohende zahe bahari. Ye mrume shahahe. Ham demande on doit consulter docteur ya Dieu pourquoi tsouzaya. Subhanallah. Garjo jarongoze makalboshi ya madayanu. Karna uwa nafasi. Na wahenyonga. Wajiheze usiu. Sirongo ukarti Bretagne ratataya. Ngasi Marseille bébé. Marseille là où il y a la vérité. Là où il y a du monde. Là où il y a le règlement du compte. Ngasi Marseille, on parlera la vérité. Pour protéger nos sœurs. Karna uwa nafasi. Pour protéger nos mamans. Pour protéger notre communauté. Watukufu. Ngala tseva wendo. Sky na mtoa bon. So bouger olewa. Bouger wende ba mruhamada wejipa. Comment je vais te laisser dans mon live pour que tu me suis. Nata ikatsuheya. Bon, va au diable, hein. Va te soigner. Va manger un peu de cailloux pour régler un ani uregle mabishe tsosha Nyezi Mungu nanike khatima njima gamjo hunra makababa wanza hanywa wajo fikiri kuwa nasho hatu unwazaza hatu wajo wapara waeleze malezo wamweleze nyi wandu ikao zihanywa za hanyu mokata maze plus nyutsoka juma udeli reze siliza wandu shanyu mdu abeke mdu mshangu anza position kada mdu mshangu mfanya jao kwa mama namshe mkomoro mzaze mkomoro ya joka utsa makalbosh watsona hikma na zitwa wajoko heda hata wao wasubitu wambe kwa ondwa WhatsApp wambe hadisi
Johnny Paranambia, Gujoka Turam, il va garder tout seul dans son cœur. N'importe quoi. Watu kofunga jahar mwe message ya hele kalibo shikao, emrumshahe hangamiza 6,000 euro za mtsango hasibabu uhotsobesha le pirati ne video ila ititsambalie. Ikange begeo wa wandwa signale unga mjuao. Eka kamtsu tapote kamtsu klaze cœur, ça va bloquer. Je vais me concentrer sur Facebook. Nyezi Mungu narnike khatima njima. Nyezi Mungu yarnike mwisomema insha Allah. Watukufu wayimbaba yalale masihu daene mrumshaha. C'est normal couple ekangwa lala obanda kabati baridi hauye kanga bo baridi wandujwa ushofe. Sha couple normali wa ujwa ulala hawazi ili ze affection olewa ne excitation zikolane. Il va ressentir quelque chose. Il voit que excitation. Il y a les deux couples qui s'aiment. Il est normal quand on voit là. C'est normal on doit tuer un goût. C'est normal on doit aller ou avec pyjama. Yembaba wai halala mnyezi Mungu narpone shari shaha. Halala dene mrumshahe baade mrumsheha unduruku hasiwa. Shemrumshe mnyezi Mungu hamnika taufik habaye mpidi yambwani. Shempidi ya juka jata soutien halala hasiwa. Banda halala hasiwa ula mrumshe ula manamme haparo hanzishiwa. Yehaneleza dene mrumshe. Shemrumshe diya kauneleza kumkwa na pale mrumahe ni juwe verso mrume. Mrume kajanyanyara. Harongoze mrumshe mrume masihuyala harma messenger. Na wale mrumshe hasiwa. Hamwambia ni ajute WhatsApp. Ola mwanamme hamajute la pirati WhatsApp. Baga mina besoin on nous parle appel vidéo. Ola mrume hamajute le pirati la WhatsApp. Bada hamajute WhatsApp. Ola pirati ola hampare mrume en vidéo. Bada hampare mrume en vidéo. Ola pirati hatoa ye Burundi na vanu bo wa Komori wala wamparoniza appel video mwano hawazi wala tinde walo harma telefoni wala wanaume wajidegize wanawashe ohupara appel video wa urenge telefoni waikaza na tele au ordinatori wabuwa mrulo hawazi. Oui mkazi jusqu'à la mort mon frère. Waheza mrulo hawazi hulona mrulo harma ye profili ujikomeyo na walaula tini mwanadamu hurongozo finalement hau excité hata hujuruba ho hutsuwaza nguo. Arrête de m'appeler porte quoi hujuru tsuwaza nguo ola mwanadamu la haparo WhatsApp hajusa telefone yebo daba désolé le kalima yebo mjinga désolé bo kalima yebo jingu désolé le kalima ulona mrumshe alala ho bavuni mwaho ulo hawazi. Bonjour Denis Saidi. Est-ce que c'est obligé ulona mbwiwi le kalima lolo utabishangu kati la bashanga mlambo ulona mbwiwi vala wahaho zabarengo njofikirabi ya hanza ufanye de ona mrulo alwa ne mrumsha hotsola bala halala olu ya ubuwe Burundi wende réel wende Burundi ya haki shango kubali ufanye amour à distance ya mwanadamu tso umjua finalement ye appel video waifanya mrumsha hongu heyo wisho hestaru alaikum salam kujajira de konti ukaya hena usiku garimambi yao ni nyima julungu ya ukaya wopara appel video ya mru utso mjua ngore ngo urende gerabe mru utso mjua yabuwa direct wono sexy féminine na ulatsindaye wala wangu wafanyo appel video hau ordinateur huparao e appel video gwa plaso telefoni harma mrikao ulo hawazi ulo sur l'ordinateur vawa udofikiri kako lola mwanamshe subhanallah na mangaleza hitima za wanadamu watsowema si ça bègue parce que il y a des gens qui signalent sur TikTok subhanallah et kayo kamtsona ndo na mje Facebook kumsuive
Subhanallah. Ce qui est pire, c'est quoi? Ola bwana ola a accepté appel vidéo. Hahundu mwanamshe ikawo ulo sur. Subhanallah. Ulo haruma harindo la yalo denaye. Ubuwe Burundi na ujikomeya na utoa position ola katina akili ya ukaya ye mngu uto umjua watuparo mwana ngo kubalika we mngu wa kweli na suma mbia nhena usiku dizo hakubala dubarme piège ye bwana ula ya mpara le pirate hadisoma excité na u délire chéri des habitoires finalement ye mjomba ula hatsuwa ye siri habakisha nesilipo hadiso zingara huende na uheya na huja hata ya jia jakule na balabanda ngujikomeyo ye appel video ye mrumshahengo bavuni ye mrumshahengo ndo hawazi mbidi ya juu sali nizarim la gonzi subhanallah badala ngujikomeyo ye pirati nguenge harma telefoni ngwa warma appel video katsuna ya ukaya ya njiankili ya ukaya yebanuga mfanyo a distance njikome hata nijihisize na buga minatso ya ladoba vuni mwangu ijojua ikireye linjio mahalani shaha jiundu habaki hakontinyi hata hatimizi hata hahisa na balaye apele mrumshengo bavuni ngu haheya pia za sura zahe mrumshi nane mabeli baada kajata suti halala ya sha alhamdulillah nyezi Mungu hamvukisha baada kaja buwa mpidi ambwani hahuti yale iso subhanallah hotimizi bala ye bwana ola habeha ye video habeshe bwana abashe mrume video ba hamwambia nga mwanzo 500 euros zoni zatu ya mwambia ola bwana do akatandi so jina sidia. Qu'est-ce que j'ai fait? Ye kakuja ni beshe ma pesa ye video nunga mjwe beshe ma amiwa hao walo harme Facebook ya hopea ye bwana ola hapalputea hauka nguone video ngujiwono nguone ne mrumshi nguone ze sura zahe nguone Burundi yahe hajuone buya jikome hata ya hisa ne mrumshi ya lalabala ya loha wazi hubavuni subhanallah. Nyezi Mungu naruniki khatima njema na usitirifu. Zinunga bu wanadamu wala hitima wato ujibuani zambe haukawinjwa hao wali hitima kwa tukina noandosha hao shawakanti ili wado sijiniha na msijiniha wanda husijiniha shawallahi kabati mna kaliboshiga mjoba kalmatna na komantero hanyo mdo hamba turamujo shakabati mdo jo subuti ya lawei hoyaje ya ndefie fasa fasi comme ça nimbe nafasi yabo mzima hajo wasuli ya munda hawakaturu onesane qui va affronter l'autre et qui va arriver de frapper l'autre mais moi je peux pas laisser vous les kalbosh mdoji salise wakati kangani na nduashe ibana ula habe 500 euros atajoju habo klasibana harara yimjia hadungu taratibu ba ibana ula parisa ila Facebook messenger rahim mshahe habeshe mrumshahe bwana we mwana mrumshahe hajiwono haunola de mruma pare mruma mamba yo désolé baba nous hata tv mbesha mapesa chaka tuzima hada mais pourquoi tu as fait semaine doit oser wakafanya Muhammad azinu na mide mrumshahe ngami bwana subhanallah. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Mwenyezi Mungu nanike mwisho mwema. Wanosho hangu. Réveillez-vous. Namdo juando memwa mlula oni subhanallah. Ya Latif. Wakati le gajaka nashwa ya haju haraya. Comme rumshiha on ajiwo le video. Ya haju sputi ya be montage. Comme rumshi hauno ka wenda mide nalala wenda milinde le godoro la hangu shinde shetlada shangu wende mruma hangu yabo mruma ha just kutabe kaya bo sheyo montage wo yafanya mrumshi ha jokala lisi ya kweli hamwi wanji ya waili yengwa fanyao yengwa jo fanya yika obligé ye mrumshene mrume wa dubar mwe piège wabeshe bwana ulama pesa haina wakati ibana ula habeshwa mapesa hata yatimizi 6,000 euro
Hauka demande 500 000 500 euros hairewa. Troisième jour, hardia demande hairewa. Hauka ngujokaya, hadahatisha couple ya kamili, ngejoka obligé, waji sacrifier, nevi de la iti tsambaliye. E bwana ula waliye couple ile hata wawali 6,000 euros za mtsango. Haruma mwezi mzima. 6,000 euros za mtsango. Zende haruma mwezi mzima. Subhanallah. Subhanallah. TikTok, je coupais le live et je recommence parce que Gamamba Okaya ngai begeo. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Yarnike musomwema. Le joya Okaya. Ye sitara yo très important. Sitara yo muhimu anasho hangu. S'il vous plaît. Arrête d'être comme ça. Ndo jua ndo umewa mlolani. Ye kamrugula donalale ha pijama. Msikubali mle da maparesseuse. Ndo umahanyo. Una madame shola habe ha plus. De 6,000 euros. Alhamdulillahi. Les djingrinilla le piratilla. Hashindi hakinaya. Banda hashindi hahundu. 6,000 euros za mapesa. Hawalese tranquille. Hawahansi tranquille. 6,000 euros za mapesa. Hashidi hanikiwazo. Ye mru msheza baki hiroso mru mahae. Banda ye video ke jatsambalia. Ye mwana ula jungu hanja imani haukaya 6,000 euros simbabititi. Ika oblige ye mru mshe. Yaji débarrasse de mru mme. Ye messages quand ce sont membres mais abasangedo so mwana mmewoy. S'il vous plaît. Merci beaucoup Maman Ramzi qui m'appelle hey? Bonjour Maman Fatima Hamada. Ce qui est pur Boitoukov. Ce qui est pur Boitoukov. Ukaya emana meha insiste ya mrumshi hamambia ya ukaya huka aja litilata 6,000 euros. Tilata 6,000 euros za mwanada mwikao. Uto umjua wa mkubali ya Apple video. Ufanye Burundi. Umonese zakari yao. Ujukome hata uhise. Na wumide mrumsha hao tilala bavuni mao. Eka uka na bezo joka uka wame mrumsha hao. Shawono ya uka ngo kubali Apple fantôme ya mruto mjua. Mais mituramu que je suis là. Combien des appels à des femmes comoriennes que je connais. Wako uni parami karengi. Wanawashi wanga wakomori walo unufaransa Marseille Paris Lyon. Wako uni parapel video. Waonga muwajua mjaparu wakubaliana warenga. Waonda unuwajua. Na wako atoni para hakali ya boga bo fitna. Chamika warenge parce que non, je peux pas accepter un appel vidéo. T'es qui pour accepter un appel vidéo? T'es pas ma petite A que j'aime. Comment je vais accepter un appel vidéo? Il y a mon âme comme ça. Jamais. Parce que je suis pas profiteur. Je suis pas quelqu'un que je veux profiter une femme. Comme les êtres qui disent t'es là, depuis là, tu te maries pas. Je suis pas comme vous. Et je répète, je suis pas comme vous pour que je me marie. Au hasard. On se marie par amour, pas par intérêt. Parce que 99%, nous les Comoriens, on se marie par intérêt. Couple on a choisi de célibataire avec des enfants. Ils ont sorti pierre dans mon papier. C'est pas ça ce que je veux, moi, Turam. C'est que je veux, moi, Turam, de prendre du temps à connaître la personne et rencontrer la personne. Je pris mon temps, j'ai déjà trouvé la personne. Il y a jusqu'à maintenant, Kutsulola. Je ne suis pas comme vous. Wana shwatu go faransa banu go maselibateri wenji. Waransi wana. Wangoma hawa waransi wendeza bada hunguze kiltasi. Izo nizo manzotu la mafanya madani. Jamais je suis pas comme vous. Ntina ufanya madani. Impossible. Parce que maturamu bada luloni mbaba turamu yaza turamu. Ya mulatsenda za turamu kana 2 ans comme ça. Je peux pas faire comme mon père ou comme les autres.
Mwenyezi Mungu anike hatima njema insha Allah. Watukof, réveillez-vous. C'est pas bien de faire du mal à une femme qui t'aime, qui t'a respecté, qui t'a resté avec ton mari, avec ta femme au lit. Ta femme, yemgumsharo hasiwa, ukubali ulufanya appel fantôme, appel vidéo, ya ujisalise, ya unjianai, subhanallah. Mwenyezi Mungu anike hatima njema ya Rabbi. Yemrumshe hamwambie mrumero hawendezaho ntutsa hatena izo wanifanya ntina confiance. Je suis d'accord avec. Gami d'accord da mine mzade woi. Salut Harris. Yemzade hauna ukaya no. Mimruna lala nasiwa wafanya appel video. Wakaufanya Burundi da wana mwanamshe pirate uto mju watu paromwishia. Wasayabu wani filme anina haya harme video. Na mide mrumsha hao tika karibu na wahu joju wafanyize pezo zao. Shahono ya ukaya ngondo hawazi utowe dhakari yao. Uone semru adu hata nangamize 6,000 euro za mapesa za wandu za msango. Gonsuka wa mru menjoka uwansi. Shemru mehasigila mba non tsuru hanenda zangu. Gambaki gamjolive mapesa. Yemrumsha babeke ngojoko liba. Chantina uhubuli ya unikelenti si j'ai pas confiance. Oui, elle a raison. Je demande à Njombe wana shohangu. Protégez bien. Namdi protégez wana shohangu. Protégez-vous. Utilali hawazi wakatabidi uke hawazi wakate mrumaho ya nzonde Burundi. Sheke mrumaho kamtuenda Burundi. Vaya zengu ula libu mwana mshimkumori. Vaya zengu ula libu mwana mshimkumori. Utioneke mrumaho yo hamba je t'aime. Usoneke mrumaho hamba femme de ma vie. Usoneke mrumaho hamba amour de ma vie. Kabo mwana mshongo joka ujua actuellement dans ce monde actuellement monde de technologie monde d'internet kabo mwana mshongo joka unike mrumaho confiance wabengo si ho hawazi mrumaho kane téléphone la plupart ho wana umengo jojo wa filme wa usiku mjoka umane hufanye chantage. Si tu me quittes ou tu me mis dehors, wallahi na Mwenyezi Mungu nganjo hupiblia ukanga mina photo, gamina video, gabwana ume wazifanya, wafilmu wanrasha hao, wafanya mafoto wa ya garde. Gabu hatara ilafanya message ya hebanu, ya filme mdumshahe hawazi, wa usiku wakauma na hambia mdumshokaya, henu usiku jonto wagamjo filme mafoto, amjote mafoto yao, ya bobo anasho hangu, faut pas donner confiance à nous les hommes kalboshi comoriens. Yabonga joka wanaume wajoji sante mavize. Na mji sante mavize hata mkusule zero. On s'en bat le stack. On s'en bat le stack. Kadjou mabiani. L'importance mes soeurs. Mrumshe de mwenza dignité. Mrumshe de monahaya. Mrumshe de uji respecte. Yaboga mbeni bwana shohangu. Respectez-vous ando hukana baraka. Faut pas donner confiance. Nsumenye liadi mwanyanya kikima, mwanama kikima weni. Gama mwe réalité, wana shohangu aimez ton mari. Ton mari c'est vrai, il t'aime, il te donne tout. Shautila li hawazi badi kaga mwanzo mwende Burundi. E kama mwende Burundi, tuwa zengo mjibis. Umonese zungo zira hafu hizo. Sheka kamchona Burundi, vaya zengo ulale usiwe. Shautisi horanse mrumene telefone. Hakuwa nwa umengwa umamala. Wana umengwa umamala. Woye mrumshi hasiwa huonoka haba isiwa ni mwanadamu ikao katsumjua. Qui va m'appeler là, une femme que je connais pas? Ikanjuka umjibu. Il est où? Gono wa uniko wajua. Wajua unipara appel video na tujo warenga. Ngena demrika ntsumju. Yonana bokaga wanadamu wala hitima. Watso wemezitwa. Wala tazedira. Watso na ankili. Ye mwanamshambara. Raili tivuku. Sila tazemaliza mtsango za wandu tibeshe mwanadamu ikao. Yahubaibu wa monese dhakari hata wahisa. Kujaba koda unuroha wendeza. Shemrume hajeleza. Hajeleza batura musarif. Zulu wanadamu wenji. Fuarie mrumsha hangu ya nsami. Walewa. Jelikati mfuaria talisina mine mzade. Mzade na besa ni urabo turabu zitulamru. Nsumsami. Yabo nsina ujua ni force. Shanswamba ukaya. Yemzaze ngena haki.
yemzade wei ngena haki koma mwanamme yajuka ukadene mrumshaha yalale dene mrumshaha yakubali yatowe ya Burundi yafanye alwe daina mlikao ketsunji ya wajibiwa na balanga wana iloba la hujojua wende live ke alezi subhanallah badi kweli ngabo wanadamu wala hitima ya mlikao kutujua kawe fulani kutujua kawe hamba mdu kadha shado utuja kweli ye mdu ya urongoze messenger ya ambie na jute WhatsApp ou ma jute WhatsApp ya par appel vidéo watinata salut ou bonjour ou partager des paroles ya u exit bango no Burundi yu hezi zahar maudo kutsuna ya ukaya yinketina hata mana weti mdo ni mjua wafikiri ya ukaya nonsi dube harma piège sha hujihundu huyangalia hata hujihundu hutsuwa hata huiheza huizingara hata huizingara hata waungamwe ulawa lepovu jeulilawa subhanallah na wale mrumshe nguheyo harme ekran subhanallah wanaume wa Komar la plupart de vous winji wa hanyu maratrapo ni mapirate winji wa hanyu mafilmo ni mapirate winji wa hanyu mabalanso ni mapirate eba nyika mono haya comment mla kanombre msheba venir kubala duba ma piège moi je comprends pas oui mwana mkazi jusqu'à la mort comment duba har ma piège wa mlulo na mbwiwi vanu gawe na mbwiwi gawe na muyembe wa huzalia embe gojojo rongeze embe ule shangoro honde shidoni wende wahule na balango jojo pweza gratuit gawe na mbwiwi waho botula wa uchafu oti uchafu vous pouvez penser ce que vous voulez gawe na mbwiwi waha gojojo wa ukome ukarese ugute ufanyezwe kadono masula shahono ka l'importance duangalie ajalia ya mlika kutsumjua yahu yani piège boshonga ipase subhanallah Mwenyezi Mungu na nikesitala wana shahatu shay konsenjo kauniko wana shahangu mes sœurs quand tu dors avec ton mari respect mon frère le roi millimètre quand tu es avec ton mari au lit ne déshabille pas si tu vas pas au Burundi avec lui. Ne lui donne pas de confiance à nous les hommes d'aujourd'hui. Tu dors avec tes habits. Si ton mari a besoin de toi, tu peux déshabiller. Mais si tu déshabilles pour dormir, sache bien que ce calmoche, il est capable à tout de te filmer, il va oublier que t'es sa femme. Ya bwana shohangu c'est pas question ya utlambala yo question ya bidim jihifadhi yezungu zanyu haukasi wangaume waleo na swanaume waleo karisina ila mbaru kuhamba dignité na uona haya yemdumao gena besoin mfanyie mahaba gena besoin nikesho yanzao sheka ipasa usi uhera heja si uhange osalo gene telefoni golalongo siwo lala avec pyjama yeka haja gena besoin ya umtulie zengu sheka ipasa ulale usi uhera heja kaya jaya lala siwa lala nezengo utilale hawazi yo konseni mnikaoni bwana shohango c'est à vous de voir maintenant c'est à vous de voir parce que mon okawoi walata 6 000 euros wazibeshe arnaqueur pirate ya pareman yemrumme appel vidéo yemrumme yemanamshe hakahasiuha hawazi habua yembidi ya juu ya hemabele hunombani hahutia leso hasiuha yemrumme hapara appel vidéo yamru pirate manamshe wanrabo wakaufanya amour au téléphone na bale mrumshahe nguheyo harme ekranaye hajizingara hata hahisa ebana ula hotimiza mbeshe video hambaga mwanzo mapesa
Ye couple yo avait plus de 6 000 euros. Il y pia ye vidéo iti tsambali. Dieu merci ye vidéo ke dia tsambali bande ma pirati ou encaissé 6 000 euros. Subhanallah. Messieurs respectez-vous. Pensez un peu à votre dignité. Aimez vos maris. Mais méfiez-vous s'il vous plaît. Subhanallah. Nyezi munaniki khatima jema. Yarniki musomema. Watukufu ngarenda wa harme deuxième sujet. Garenda wa mbavi harme deuxième sujet. Deuxième sujet kao c'est très vexant. Ça va vexer un peu les hommes, mais je m'en bats le cul. Je m'en fous. L'important c'est que je dis la vérité. Oui, madame Sheikao, ya tsuparo lolo, inde ndo la mandu ya hahe, ya lolo ni madame Meikao, et madame Mewi hashidi halola mandu wa shwararu hatawane. Haja halola madame Shohat, she madame Shegajakao jwa kemru mahe kajaparo zaya. Na bu halola mandu shwararu hatawane kajaparo zaya. Shambie mrumshahe kange na wana. Na wala wana fantôme ya wambao, shaka japaro zade na ou, c'est pas vrai. Ce qui est mal, c'est quoi? Habakide ne mrumshahe hata, washindu wafanya 5 ans, mahamitano, ula mrumshahe une yokangu fanyo, pakside ne mrumahe, bandaraha kwa jahunra mana. Wafanya ila paks, e mrume hahunru ila sejour. Shola mwanamshe ngujifikiri yo, nguone yokaya yanu timaesha, vomielu hunre taratibu, ili nzaye hambia ula mrume. Ula mrume ngutsogo mbatiza. Baada ya saa hundo sejour. Hadiwa zoka ya sejour ya paksi. Iyo yo ujua ikazwa bahano. Sejour ya paksi. Iyo mrujua wizia. Bon monsieur le conseiller mon frère. Longue vie à toi. Yo ujua wizia sejour ya paksi. Ula mwanamshe hambia mrume ondua consulte. Pourquoi ya tso uzaya. Depuis ula mrume ngutlawo. Gu anigu evite katsukile namba bahano. Ola mwanamshe de ha consulte doctori wamwambia wewe kutina hata mba problemu. Katsujwa pourquoi utsozaya. Shambie mrumaho yaji ya consulte bahe. Hambie mrumaho ka ya nso wende wa une doctori. Parce que c'est des titundu mimi ntina problemu shawamba wende. Ola mrume ika ajali bande mrumshe hamwambia yende. Subhanallah. Il y a des signalisations, je vois très bien. Ne me tapotez s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi, que si c'est la connexion, il y a un jom kinishi à Facebook où il bègue, na unu que tu bègue. Il y a un TikTok où il y a un signal, je pense. Ola manam mebade mrumshaya mambia da consulte doctori. S'il vous plaît, da mitsede ki si consulte ntina problème. Ola mrume hata wahende za ekajaju da honi tsena. Ola mrumshe hampara hajusa haba nsujo haho. Wala ntina ujo haho. Haukango ni force ni fanya ngonso utsa n'importe quoi kalbosh. Hujua kaga una problemu za unrume. Hujua kakuna uzaya. Ngukati je arnake mwanamshe. Finalement udo bakusuda wana doktori. Eda wa uneka go jonga solution. Eda uneka go parania medikama. Shabu hansukaya ye Burundi aho na problemu. Go no jonda wa consulte docteur. Go flike ce jour yo ce jour joka hubakia jusqu'à la fin. Na yo ti ce jour ya 10 ans. Ola mwanam meharu ha hendizai. Facebook ketsu bege jo kando anfanya signalivan. Ola mwanam meharu ha hendizai. Ola mwanam she abasa ishianza uhinga. Ye mwanam she gwanze mrume we ya mfunguwe. Haukagandura fanye 5 mois à 6 mois. Ye mrume kajarejo da honi langosu kwa mrumshaha ya mwambia ukaya. Enda consulte doctori. Da mimi ti consulte ntina problemu. Mimi ntina ta problemu. Yabwe ndawa consulte doctor. Zila zitsonge mrume harohoda honi he haki ya mwanamshe hoi. Zitsonge mrume harohoda honi he haki ya mrumshe. Ne mrumshe gena haki. Mariage ya 5. Matsuzaya. Yabwe sura yinji yokuka na problemu mrumshe. Harma les deux personnes. Chez mwanamshe ndi ha consulte. Hambila wewe kutina ta problemu. Haukaende ndo ila mwando yahe. Hawambia hujuha huyauha. Hwamba guhufonsa onde wa consulte docteur. Il a le droit. Hulengem na sejour wa 2 awaha huwa paksi. Guhonsi ya ukaya ya bodeja usauvuku. Kalbosh.
Et wasabeg, désolé. Yabo jom kini shaka de connexion ya komoren lonio. Subhanallah. Nyezi munarniki khatima njema. Na mettez les cœurs s'il vous plaît TikTok, Facebook. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Wakati la ola mwana mmehendezahe. Yabo deje mwana mshe haka ujuha jiransenye. Eba nukolu wenge na wana. Hahunduko wanru washe ya walo la pia wenda wane kabati hata hunra mwana denae. No wana washo wansi pia wazaye. Yabo mwana mewenge na wade. Gena problemu katsujuha. Yenda yatahama doktori. Wahunra shawili kabula. Ya hunra solution. Shabada hambileda une doktori. Haratse mrumshehendezahe. Katina bezohe mrumshahe. Gwabie mrumshahe kansina huja. Haduwa zake sejuri ya lonio. Ya chenyeo. Ne permi ya lonio. Ye sejuri yenge jo ujua. Yukutu la tihade haukaya. Yo sejuru wa ihunda hapaksi. Mnyezi Mungu nanike khatima njema. Sho wana sho hatu. Ngabjo wa rongolea. Ngabjo wa protege. Nana orenda nai. Ngabjo habaka warende nai. Karna ubuli ya mru ya rende. Ni mwana menai. Hawi ya rende. Mwana mshenai. Même si les femmes sont bien placées. Hosoni mangu rahanu wanaume. Haukamiti zalwa ni mzazi. Hasante ikuza. Hatabi hawaiche. Watina mbaba. Yabokoma njuka ufavorizu wanaume. Rahanu wanawashi. Impossible. Même si les femmes, la plupart yao, ngoma méchante, garjo urongo warwambeka c'est pas bien. Shawallahi garjo wa protège, garjo wa himilia, plus que les hommes. Haukemazo wanaume warendeha dekalbosh. Subhanallah. Warendeha de vampires. Subhanallah. Mnyezi Mungu narnike khatima njema. Yani nike musomema. A partir ya bala ula mwanamshe. Hatundu handu kabale mrumahe ya mlola. O wandu washe wane ya walola. Kabati hata mzima zade na Shabala zilanrabo. Ya kanzare de mwanamshe wa sinema. Finalement hajua hatlawa. Garu hambia ukaya. Behema hari ya hae. Urditse na kao behema hari. Nikene zetola kazahe. Haukaya humhati panda mahasi mezi sita. Hata gadola fanye mezi mfukare. Kutumjilia, huendeza hobari kutuanza lua consulte doctori, wamba kuna urejei, pourquoi tu me casses toi la casa? Boutura ngo force toi la casa? Non, je force pas, c'est la vérité. Je force pas, c'est la vérité. Na mnikeze toi la casa, haye. Haukaya mrumero, haendaza he pour rien. Dem mrumshaba na consulte docteur pourquoi tsoza? Ye mrumshenda wa echi ambilo katina problemu. Ibidi we mrumewende, hurohoda huni wendeza hobari kutuanza da consulte docteur. Ya baba sariele wa ya ukaya, vanua wengaona virus. Gaona virus. Harme Burundi kuna ka ujua uzaya, kuna ka uparojo uzaya. Shamnyezi Mungu na jailie uzaye inshallah wade waulawe kama ngabenze shaika ubidi ndo consulte woneke mrumshao kwa kila rive wallahi kwa mbiloka kuna uzaya shemrumshe mjojuha bonde mwatsa doktori gauna séjour mjojuha mwende endi mjojuha mwende shini mhungemba solution wade waulawe bangabo wenji wakaneze tambu hizo neze problemu hizo ikao wamba masteril hawamba gauna problemu na Mwenyezi Mungu wabulianza ya ngwazaya ya mwanadamu Muhammad we mrumshao weka jamerite catastrophe za message za peu na insulte na ngo joka ya hufanya paksi dawe naye sha kujaza done wajomba uhundu papier hemana cha uhundu papier hasibabu hindu uhundu papier hasibabu pax finalement ngondo za hodom para hodom bia ya ukaya ntsina hujo haho gwazo ni force ni fana gontsotsa ngogo hindu tsotsa bonos ngogo hindu tsotsa nda wa une docteur nda wa une docteur ya nettoyer o wale ulono Mwenyezi Mungu ajale ukane ukemnono. Mwenyezi Mungu ajale sante kenjema. Ya hubewa na inshallah. Haukanga bwana washe. Watouza ya Mwenyezi Mungu jua bulianza ya. Inshallah. Gabwana ume watouza ya Mwenyezi Mungu jua bulianza ya. Inshallah. Haukaya mruka doteshea. Manera mulu harma problemu. Walentina wakati njuka uhuteshea. Haukara hanja wasili. Gamobi mino wasili. Ni hunda inshallah. Yabo Muhammad we. Rekoneseze njema. Zahi mwanamshewe ya wanza. Panda 5 ans. Ya hunika kirtasi. Hapaksi. Mwende matunde. Shaba wende za kutumtsa. Yemnikeze tola kaza haibu tumtsa. Moti. Wende za kutumtsa. Ya basa zwabidu fanya bumwana Muhammad we. Yemnikeze tola komnikene mahar. Hauka huone sokanga we mwade. Kututsa haubutu. Gawe mwade kututsa hauregle. Et pourquoi umtabishao? Pourquoi mfanya message za kujewi? Subhanallah. Mwenyezi Mungu naruniki khatima njema inshallah. Wakati na hupara na uhadisiza hunifute mwalape. Kwamba ukunji. Kwamba kusina wakati ka ujo unishilia. Je te marque pas de respect. Je te dis la vérité. C'est une femme qui t'a
aimé, qui t'a respecté. Oui, mrumshati parolola. C'est son premier mariage. Wewe parolola. Hawanza, baada mariage ya seka, kamja kusuda mnamana, kamja hunda mnamana, shamwende mfanya paksi. Gawe na séjour ya 2 ans. Baada hundo séjour ya 2 ans. Mrumshambia sheri, na ndila tsahi doktori, rangalie, ukaya eske ye problemu hendir tsouzaya. Mrumshia wanza masha Allah. Haukaka jeda ya tampira jwatao mipira. Kwa jata zibazo jwatao zibazo. Shamba na la consulte. Uharaya hende ya consulte. Hambilo katina hata problemu. Katina shuka umze ya kekazaya. Ibidiwe mrumme wende. Haja wambia dua kataka uheye masera wende zawa. Wambe nsu hende bagwanzo untaru mwende dina une doktor. C'est normal. Il a besoin d'un enfant, il a besoin des enfants, il a besoin de bébés. C'est normal, on doit consulter. Ujua wende zaho ye motifu ye mrumsheha huforce, wende wa une docteur. Na bala wamba huparoza ya kuja. Paroza ya hanmazendo la neka udu wazifanya. Subhanallah. Mwenyezi Mungu ananike khatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu ananike mwisumama inshallah. Mwenyezi Mungu arjali juka na heri inshallah. Mwenyezi Mungu aniki emazababi wanu roho kuu na hikma wadojoka mluro njema do shukuria. Urendo njema ho shukuria yo njema watukufu. Yodo aula watukufu. Shado mrugurendo njema ni mrumshe. Hanende handu ina rohombi. Haunu ya ukaya no. J'accepte pas ya latif. Une femme qui t'a aimé, qui t'a respecté, qui t'a donné son cœur, qui t'a donné l'amour qu'elle a. Il a rien à cacher, ta femme. Elle a rien à cacher. Il a tout ouvert pour toi. Elle a fungo kwanti juma mena seka kuna unduda honi. Gasina 6 mois, kujenda. Kuna honda wa una doktor. Yam nike mahare ya ha. Yam fungo ejodi shianzao. Ya tsemru memra jina. Yam lole ya tante kakujonga mnama na banda. Wewe hubadili wazenzia. Kututa hodu watahe. Namna ili utahe unono. Jeli kemru mshaho wanambia turam. Ye kemru maha nguge na problemu. Rijoheda n'importe où l'on est kagarjonga solution. Haukaya mnyezi Mungu ambari mwombe ngujoliva. Et ma docteur ngwa uyabo. Mais je sais pas pourquoi elle fait comme ça. Mnyezi Mungu nanike khatima jema inshallah. Mwenyezi Mungu ananike mwisumama inshallah. Mwambeni ya ukaya. Si on parle, on dit la vérité. Parce qu'on nous donne les confiances. Car na ujawanuri dabuhe. Like juanada mwabulwa zehanyo kupo wandushio. Oui dadila. Masiru alaikum salam. Si urongo avec le respect, ye mwanadamu hajijwa kaide urongo ziwa, neza wa hunra wa jokaya zinu zini hunga jahu, ni hunra wa miche, zindu na fulani wake bien soulagé dans leur cœur. Shango jo hunra masera ya msiru na makababa. Kideo wa vumbu, ni mvumbu ni vous êtes qui? Nyimba, njoka ujando vumbu wangu. C'est moi qui parle. C'est moi qui gère. Mwenyezi Mungu ananike khatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu ananike mwisumama inshallah. Ya rijali hiruna baraka. Ho hanza rabbal alamin. Ya rijali ke wanadamu wakuzizana na uhimiliana na hanzana. Wanashatu wa mérité. Ani wake les femmes vraiment heureuses. C'est vrai, ni approche, tu rames, marie-toi. Je peux pas faire comme ani hamadi zomafanya ntsina ujua. Vous savez très bien que j'ai déjà trouvé. Gamjouan Lucas déjà tiparisa. Yo kamtima aveugle. O walonda mi Marseille, walo karbuna mi ngwadjwa mloda mi na zone mlole. Nimlo alwenga mona aux historiques aturam elle a déjà trouvé. Si je me marie demain, parce que j'ai trouvé la bonne, que j'en avais depuis très longtemps. Mais je peux pas faire comme vous. Ikawamlo la mundu makilta simo des ânes. Mlo la mratso onrosha hanyu na wana go harmatambu. Wana washe wanga waluna wana hunasuguba la mapuseti. Watrahila no andro mekadwa walola. Waloma bloke watwanza walola tena. Hauka wababahu wana hawa walola wamando wa waranso dezao. Yu hasabu da sisi wanaume. Dezebira ndo na shahatu. Hauka la plupart kamtsulo la hamahaba, kamtsulo la affection, kamtsulo la sentiment, kamtsulo la hanyanzo. Chagam de l'obahari gagné, gamazom bese monde papier msezanyu komoro. Gamazom monde papier mlole wa umafanya ze projet danyi nao. Yode bano na shot walo harma subiseo, walo harma tabu na mashak. Disoma wale de moarenda. Yabo tiramu tela. Si j'aurais fait comme vous, j'aurais trouvé depuis longtemps. Comme il y en a plein, comme le dit finalement bien. Il y en a plein. Wakona di chambre privée.
on a coup de foudre envers moi. Je dis et je répète, ça, je ne peux pas avoir un coup de foudre à une femme que je ressens rien. Et je répète, même si ça va vous faire mal, oui, Ngoudi Kazo, c'est la vérité. C'est la vérité. Gaona suraya mwezi kame mingami na sura hin. Gawe bogo seta wasilile joka bo miminti ntina mbalongo ikamra joka resante. Naranzo na shot, respecto na shot, wa mérite tout le respect, likiwanadamu wa nyanzo, wa ukubali njema, wa ujua njema rarendwa, rujoka mrumshe, oiha mérite tout le bonheur, mrumshe, ha mérite yanziwa, shamotsimbili, gojabo do rongo za kutsulola, gojabo do rongo za tsati parisa, ni ujua tsumabiani. Yibaki, rikliye halal, insha Allah. He kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Hauka Mwenyezi Mungu de mwenye jawabu. Mwenyezi Mungu de mwenye ridhiki. Et j'ai prié à chaque jour ka bon Mwenyezi Mungu. Et kai pasan lole mrumshe. Njeni mtsimbie mbi ni mrede nai kaka nrekonese mahaba ya ikao ya nikao. Utsinike mrumshe ni hensi van je le droit. Parce que je vais pas faire comme vous. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema insha Allah. Mwenyezi Mungu narnike musumama insha Allah. Hu hanzahi rabbal alamin. Haukanga wanadamu wapeo. Mwanadamu wengarudili mwambie wallahi na Mwenyezi Mungu vehe mahari ya hemzade woi uliditse na umlibere banda uharau na wana doktor banda kutuzaya na unga wana problemu za uzaya laisse la fille tranquille yemzade woi katina problemu ya uzaya pourquoi mwanamme hamanda we mrumshaha ya hunika 16 jours hapax mafanya ya 5 ya mariage batsuzaya ya hambia mwede mwa une doktor waharaya wasagiru wabakuna weda wahambia ukaya kuna weda wana doktor mwanamshe da wana ma doktor wauna ya ukaya katina problemu ya mrumshe wamwambia pale mrumaho yaji warohoda honi wedezaho banda kutsanza do wana doktor yorohombi laissez-la, libérez-la, nike Maria yake tranquille. Hata mpaka dayabo, boum, karnauzia huwana neze kweli. Mwanamsho hangu longue vie à toi. Mwenyezi Mungu uje uhifadhi inshallah. Shawallahi bukaliboshi. Heze nje marodani mwanamsho woi. Ikakuja mlibere banda ngawe mwade kutsanza wende waone doktor. Mbeshe Maria kakuja mbeshe ya DJ sangu uje huvumbua. Radio RTL 69 ngwajo huvumbua. Hauli huvumbue. Hata mpaka yabo boum ni makariboshi na msikiti mkoze osambalo stak. L'importance on parle on dit. On se cache pas. On est à Marseille, le 5e île des Comores. On n'est pas en Bretagne, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Nice, on est à Marseille là où il y a du monde. On se cache pas. Si ou kaharmazeni kumbi, su komala nwotipia, mitisa wana nyimlono wana komanteri mko walala, na nyimo jamluono, tiramu sava. Shani kamdone sa zegrifu kamidole na buya des fantôme na kaudea. Boum!